Hello. So dear football প্ৰেমী ৰাইজ, আপোনালোকক আমি মুক্তি কৰাত যাতে অসুবিধা নহয়, গতিকে আপোনালোকে যেটো লাইনৰ পৰা অন্তত 2 মিটাৰ পিছত থাকিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিলো। So dear football প্ৰেমী ৰাইজ, আমাৰ পৰিচালকসকল যাতে পৰিচালনা কৰাত যাতে অসুবিধা নহয়, গতিকে আপোনালোকে অন্তত লাইনৰ পৰা 2 মিটাৰ থাকিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছো। ধন্যবাদ। टाइमिंग मिलाना जो बहुत पास निकले लाहे लीग से Langfair football league championship bathroom dia tungkat cingonai talitang abarim minister abarim CM abarim DM talitang sar semua orang di main pensi so Langfair football championship league bathroom bagian ini komponi lapen ke bini bagang luti blok kasi luti la bangso atau di bipon la bangke kesemet dak Langfair hari susu jenan ke bathroom la aning ke hang do kasi la bangso aning ke hang lo kacau kondisi jadi tulis kami anse se aprang bagi bangso la bangso alik kami di bipon lo lapen ke semua kami bathroom publik Iku yon sesecot anu betul lah bangsa batu itu dah bahani rasa betul karena di pol itu tapi ke kini bagang nuti lo cepahai pon lah kita Rainbow FC tapi masih cepahai pon lo tapi ke runner sub bante Bulongkom FC Bulongkom aja FC itu masih runner sub tu Bulongkom ini pun division ini kita tu B division lah ke A division masih B division lah asal ini nanti pon lo tapi ke sertifikat itu lo penjelasan itu lo laksana saksi A division lah tu hantar ke hai nong ida pon lo trophy da pon lo along with certificate kalau lapen ke Nilitum Karbiango Autonomous Council CM Chata Program alang ita tunangan tepat pula aning ke hangdo la pente tunangan Karbiango la tepat di hangdo la pison agency nitum dak Langfair la sanu la pison nitum tepat pula dak kilo competitions bersama nitum di kalau dan project kan nitum soaloso tepat tu bang tadi itu di pon lapen kela soal so tepat tu tangga no pulo tangga emi sikap kami ni itu di pon itu la sobro rea aprang ni itu lahai tepat tu saya mau ana bagai baju di glapo lapen ke adu gabe kami chone lo je na cerah tang cutu dunia tha lapen ke tepat tu ning ke hang ariso yang atu stame kai ke stame tepat tu dul pen ahopet players